ლექს კითხულობს ავტორი ალექსანდრე ხუხუა. Ialonsha, kimi bxshur, uqumelash nabonat. Bjayesh shekmors gur zintxush tumash nartsxonat. Tira margal tole guru, chua guri melersash guru kholo kudma guru Muhammad tolonchesh. Tira zintx toygui ray shur selmosh tagarans. Gursum bars boria jergwis zeskhirs gomcholans. Gegni buns ge aleb kim gurido oropat. Waujine sisteres marope sarqopat. Ialonsha Shormez shara, gurzgitale moghurus, khoshakesham tqobine kugom khartesser urus, tutash karta gegni biret, ani gegni khwarchale, guri tinzgers, khoshaini partkhale. Suamitin gwamtsuas, vadamjera ghurus, man ghuru khale, ghuruware oropare ghurush mangi, taserri, kholob ajarans, gurziskhre merekh, matiare murujeli, khwicha murizkhe bekmi bandgu, chiet, ordos khwadu meret. Ialonsha kimi bqur moro pevereti